siasa. Kawadhi nyime en ni chenro mag wuoth norochore apama Webuye kochomo Malaba bang' jotich mag kambi sukari man Nzoia ng'anyo ka gikwedo kod kambino ne jaket mwandu Jaswant Rai. Jotijego dwaro ni sirikal mondo ochulgi osara margi ma dweche 28 kaachiel kod gope magi maromo bilion 2.3 kapoko kod kambino ne Jaswant Rai. Bende giseo sirikal kuom rem ng'iyo malong'o ratiro mag jotij kambino ka koro gidwaro mondo mikatiba oluw kaka dwarore. Magi timore e kinde ma bende jatend piny William Ruto olando chenro mar kodo kembe 4 mag sukari ma bende osechopo kare ka jopiny to kwedo chenro makamano. Ombi letu ni moja, ni kwamba ni lazima wafanyikazi wapate pesa yao yote, wakulima wapate pesa yao yote, ndiposa Rai anaweza ingia Nzoia. Hakuna na hatutakubali Rai kuingia Nzoia kabla hawa hawajapata pesa yao. Kuna uchungu sana kusimama hapa siku ya leo tukiambiwa jana ya kwamba wanalipa mwezi mmoja alafu kampuni Rai anachukua. Ni uchungu sana, tumeteseka. Sijui politicians wetu mulienda wapi? The government of Kenya want to intimidate the work of Nzoia Sugar Company. Mr. President told us that he was coming to bring us a new modern machine, Nzoia Sugar Company. We want new modern machine. We want workers to be paid. Viongozi wetu wa Bungoma County wanafanya nini? Political leaders wetu wanafanya nini? Hii Nzoia wafanyakazi wameumia. Sasa tumeenda miezi 29 bila payment.